Prvi grad u Adriatičkoj more stranu. Ima jedan vrlo lepi u gornji dio, u drugoj stranu grada, amfiteatar koji datira od drugi svijet naše ere, posle Isu Krista, i poznat je kao jedan od najvećih od Balkana, Pompeus. Znači, jedan kapacitet koji ide do 20.000 ljudi. Sad ćemo lijevo. To je naravno struktura do 98. iz zgrade koje odmah se vidi da je današnji. A čim gledamo tu lijevo ovaj mega izgrad što se radi, ne znam ja što radi on, to je naravno od danas. Kako je trajalo regrut? Alo? Samo malo. E sada, na desnoj stranu filmiraj jedna mala katolička pravoslavna crkva. Evo sada prekidanje. Evo desno ovdje, na vašoj desnoj stranu, jedan ponovo pravljena pravoslavna crkva koja je bila i prije režima Enver-Hodže, kad je došla demokracija, onda smo opet pravili, će su bili pravoslavi će su biti katolici svoju i će su muslimani bilo naravno oni svoju. Evo i sada ovdje ovaj dio je bilo od gradonačelnika Italije, sada je trgovačka banka, evo za 2 minuta smo došli, blizu gdje je mogućnost, blizu Port Said da mi snimamo, budite gotovo i polako izlazimo, samo malo. Jedino što mi gledamo sada to je bit će venecijanska kula. To bi bilo dobro ovdje parkirati, ne znam. Tu pored njega stane. Dobro bi bilo, ali... Sad te ovdje s ovim pišom. Ajde, probaj da... Dobro, idemo u luku. Idu oni da snimaju gore sa lukobranom. Idemo svi tu. Jeste, ali to je jedino oni prodaju u blizina hotela da ne bude ono ekstra poreza i to je to. Pošto ako znaju ni onda oni shops. Molim. Portugal je ovo. Cruze. Ovdje u plažu zonu teško je sad. Trać u centar bio je zatvoreno. Jedino znači ovako u blizinu Sarande koliko i izdržate, teško to. Mi ćemo pogledati, tu je bilo zatvoreno baš ovdje kod venecijanska kula, najveća poznata je, to je bilo za narod, da bi bilo nešto desio, da narod ulaze i to je to. Ima tu, ima negdje to, ali okolo ide, znači Albanije 230.000 komata takve i 720.000 bunkera. Ovo je dobro za nas. Ja imam jedan. Ovo ti je plaža u Draču, jako dugačka, široka i peščana. Možda i 11 km. Ako mi dele. Mi smo u hotelu ovdje na samoj plaži. Ne znam kako se zove hotel, ali dobar je hotel. Ovo je sve novogradnja ovdje u Draču. Pored same obale ima možda 500 ili 1000 hotela. Novo izgrađeni. Ovo je naš hotel. U centru grada Valone, vidi. Sve novi hoteli, pogledaj. Ovi se tek grade, ovi crveni. Pored obale sa svih strana gradnje.
Jer nigdje se ne gradi kao ovdje u Albaniji. Gdje god kreneš, novogradnja. Ajmo malo da prošetam, pa da dođemo, da se ovdje kupa. Pričaš dok ne počnem da snimam. Aj sad pričaj. Gdje su se ukrcali naši Upravo valovi? su ukrcali naši, znači to je ovaj predeo, tamo ukrcali se u zalivu Jonskog mora, se ukrcali. A, u zaliv Jonskog? Da. Čekaj, je li tamo Jadransko ili Jonsko? Ne, tamo je Jadransko. Po Jadranu, mi smo došli iz smera Jadrana da Bometa. Znači u zalivu Jadranskog mora. I onda su posle krenuli da plove Jonskim morem prema Grčkoj. Krenuli su da plove prema Jonskom. Prema Grčkoj, prema Krfu. Evo ga iz Zoke. Odi bre ovamo. Zoke bre, ovamo je snimanje, dođi ovamo. Kako bez važnog lika ovdje. Evo i Vlada snima sada. Ali prava destinacija. Levo Jonsko, desno Jadransko more. Kada su stigli ovdje u luku, svi su bili ovdje, to nije bilo zgrada. Evo počinje zaliv od Evo vidite da su ove nove zgrade, tu su čekali, a onda su i čamcima, splavovima, bašama neki koje kakvi se našlo. Letko je ovdje, za velike brodove. Na brodove. Tu su bili francuski, većinski deo francuski, jedan deo italijanski, par su bili engleski. To je karakteristično San Giovanni Dime Dvor da su više veslali do brodova. To je najveća karakteristika. Drač je već bio na otvorenom moru, tu nije bio problem, dok Valona isto jedan deo bilo veslanje do brodova. Ovdje je dobro što je zaliv. Evo ga, stiže Lovćen, to je omnibus. Omnibus stiže. Ajde, upadajte na srednja vrata. Da ne uživamo sad i To je stari deo. Te vile gdje su, to je stari deo. Ovo je sad neko s tvoje strane vidjeli. Sve novo. Ali dobar je ovaj drvored palm. Rekao sam vam malo pre dok smo bili u luci koliko i kako može da se vidi čitav zaliv ovaj valonski. Evo vidite, gledajte, ta desna strana naša. Mnogo plitko, brodovi nisu mogli da dođu ni slučajno do obale. Bili su čak tamo blizu izlaza. Trebalo je sve to, preko 50.000, trebalo je sve to prebaciti do brodova. Neprijatelj je nadirao, bilo je što kaže u straha, bilo je malte ne ko pre dođe do broda, da bi se kad su vidjeli da je to sve ide kako treba, onda su, kaže, toliko prefinjeno kao deca kad ulaze u vrtić. Svi se popakoli na brod, a ono što sam rekao, 13.000 konjovodaca nastavili pešaka pravac prema Sarandi i dole se spustali u taj donji deo Pindosa, a onda i preko tih visokih Pindosa. Kažem, sreća je vegetacija jer je rano proleće u ovom delu Mediterana, tako da je to i pripomoglo da se očuva taj veliki broj konja koji je bio tako dragocen i posebno ta konjačka divizija je veliku ulogu odigrala u 1918. Niko nije mogao da je stigne do Segedina gore.
Samo da stigne autobus i možemo da krenemo. Ovo je omnibus se pokvario, nema to od njega ništa. Balons. Evo ga vozi balons. E tako? Evo gdje smo u šumi planini, okruženi šumom. Evo, vidi, kakav proplanak. Evo i mjesec gore. Jedan po jedan. Ima mjesto za sve narode. Feniks, on se iz pepela rodio. Evo ga, stiže Feniks. Tako su i Srbi ponikli iz pepela. Polako narode. Srpski narode. Kontakt telefon da ubeležite. Iako imate na onim papirima, ako slučajno neko izgubio. Vidio onaj pritištu na haubu dole. Vidio, to. Klikaj. Moćno si, ekstra. Čovječ. Dobro, ali poznam. Malo snimate more, bre, snimajte ove serpentine do. A slikamo sve, bre, alo, bre. Tamo da se Budete malo optimisti. Ne pričam sa silom da slušaš, nego pričam te. A vidi dole naselje se vidi. Sad ukine.